Siku yote ni bwana Mayi. Wetu tudilelo en direct pour Mbujimayi. Wa Lutatu wa Mayi. Lutatu wa Mayi bimu yejisa. Kabu Mayi tu kabu nzembo tu. Kaje mwane tumuko hapo. Nzembo anda kabangu. Ijo ambula Mayi. Wenda amajina abantu. Ukiye mweza forage. Voilà. Saya Lutatu. Oh. Oje mutombo wetu hao. Uliona kwetu mjigusi. Kwetu Lutatu na Mayi nzembo. Legal. Basi mbatuleja mfumo wetu wale. Wala mjigusi watu wake. Kama fina Mayi simetikwa kama mama wale. Mas Mbujimayi Mayi mo bi dos.
Wala ji nyema. Ela yulo kwa mchana. Hatutu fira leta tema. Esa mai. Nyuma na ulichapa tamu. Ulichapa tamu ndio ndio mara. Ane ni mantuko. Mbora bukona. Voilà. Tukatiyo kuchikila. Tukatiyo kuchikila mwana tukaishabo bali kuchikila. Oh là 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 là. Jean-Pierre Mwepu, wetwao. Jean-Pierre Mwepu. Hadu de bank. Oh. Enjile singuli yo mutala muko hidro. Ani nkashama. Malik. Tu déjà le chambre, monsieur. Mayi akahoyega bien. Wow. Ouais, c'est notre province. Fiston Mukeba. Fiston Mukeba. Ah oui. Tanto voi non te tomano di vanto ma andu. O Michoni? Ah, Michoni. Michoni. Muko hidro. Michoni buni kwa griza ni mashinda bigari yo. Buni mwanzala mashinda uma. Zambi wai. Wow. Wow. Oh, mas tu não é? Institut de Julo. Institut de Julo. Mike Floro, tu mulou ainda, muito coleu. Ekole mufomenda abantu babunya nunca chama. Dauda, wetwao. Dauda Bashir.
Ouais. Messi Emmanuel. Oui, toi. Tu as goûté la tête. Nchini accident nchini kabisa. Fiston Mukeba. Amba mwabuji papa. Aje ufunda wamba kumwabuji. Vijana Lutatu wa Mayi. Wetwa Messi Emmanuel. Ujuku heita. Atrás onde eu cuchi kilanjiji. Kabu de mugim para catam. Lugar ile. Mungkin, utamanya mungkin kucing gile guys.
Donc mwana tushoze mpanda wabenda wamini baesha gogo bantu Mayi. Sylvain, où est toi? Sylvain, où est toi? Joe Muteba, où est toi? Où est toi? Ah, wait. Joe Muteba. Ah, Anintumba, où est toi, tu es connecté? Toi, ça qui est là. Wow, je Lutatu quoi ici? Ah, tu dis que tu es là. Partagez, partagez. Hata tamna kwa yetu mshimo unabaka shilimba balo kwa mbula Mayi. Alain Mupemba, Alino, où est toi? Blessing Patrick, où est toi? Mamouani, mam. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ah, bitagata, bitagata. Oh là là là. Oh là là, oh là là. Panda wewe Mayi, Mbujimayi. Mbujimayi. Mama Mayi. Mayi.
mashini na Mbujimayi. Sisi ni Mbujimayi. Utakibaga mtu Mbujimayi. Wewe teka na Mbujimayi. Pasamos em uma
Mema mwana katanga. Mina Mayi Mbujimayi.
Chacha chibala manchi. Munda. Bon. Bantu benda bambula Mayi twantu visite kuchikile. Ekunchi ochi ozana. Kasaluka ozana. Chikila. Wetu hao. Wache jogo mano. Wewe ni kasala kako nai. Wewe kasala kako nai. Wewe. Kasala gay. Ela kasala kako ngamo. Mayi sajiko. Kima uli watch up. Ela watch up. Mama mutsenga Ewa. Uga ngela kasala. Mwana mushime. Mama kibu ni muhana lelo no. Waka katenda. Eyo. Dundu mwinu kama kuta. Dundu mwinu kai wabukule. Engunde tachibara balai. Ya mashallah. Chamusho. Bugai go bugai. Nibusa? Baba. Mamweto. Yendanga bakasala kako eno. Wachine waguma gwenda. Usomba wenda bushinga wenda bilenga. Eyo. Oyo. Yeye musomba ubana ngunda. Ya wenda jumusumba ngunda. Ajiwe chikenga jijamu ja Mayi. Ana Mayi. Kutumina Mayi bakenga bikwala pye. Bana kutukenga bikwala babatutani kumyoto kani kwakutumina Mayi. Tubiru noza kimbyo bitombi akutengesha nabi. Bakutengesha. Nunu tukengesha bikwala ikala iti tutumina Mayi amuto akuikana tukengesha ku. Bakutengesha. Mutu kunda ya kambulu. Kunda ya kambulu jimpana madesu. Kunda ya kambulu. Dongo wetu ndele la gogo kaje tosi la nigana tumwana kujasulisha. Eyo. Wela kasala kako eno. Kasala. Wow, chez nous on a des jolies filles hein. Wow. Moi bana wewe ni mkwakaloja. Muchoko. Oh la 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 la. Dundo abukulu kai. 3000 hein. Daniela wewe ni mforme yako ni mufilme yako kwa henda. Daniela kaila kwa mufilme. Daniela nyao. Voilà. Et on vit wako wetu. Réalité wako wetu. Mafuta mimpa. Mafuta mokonza. Zoba. Très bien. Très bien. Très bien. Ma ouais toi. Ouais toi.
Wow. Kuchikila matu kwa bunyi. Mayi ajalwa. Bini ngenze mbwani mfumo wa mono. Jean-Pierre Mwepo. Waouh, quel amour, vraiment, merci. Oh, merci, merci beaucoup. Et même si vous avez ça, vous avez ça. Yo. Quand vous avez ça? Ah, ça c'est que dire. Kwetu kujana muntu mmoja bana 3 4 5 6 Eyo. Eyo. Ouais. Ça c'est que dire. Ah? Esi nchome chaka biola. Nchome chaka biola. Chome chaka biola. Nyesi pa gayi. 500. Mama, muteta? Muteta wako hivi. Okay. Kwenu kwezi? Kwetu kumuteta. Gani na wenza bishi. Sege mwabenyi bo yeti ni kumuye. Wow. Oh là là. Batu bagema bagaje bagusele. Kikote bagaje bagusele nyeyi. Hantu no amene kwetu kujibio. Allez. Tomata. Muteta. Eti muteta. Acacia mutombo. Acacia, quelle surprise là. Alors, Eric Chipama. Ouais, tu as vu hein? Wow. Ken Moussampa. Lina Roger Lumbala. Merci beaucoup mon frère, merci. Kwetuka Kujimini. Tati Valentino. Marceline. Oui toi. Marceline Kassongo. Merci. Cholawet Cédric Kabimba. Kabiola Kassavi de Moy. Dégâts. Elim Kongolo. Mayi baba fina chana na tatu wani. Mbujimayi. Udibo onsu wani bidon Mayi 1500. Ya kuja kati nawe. Fista muge. Ani Mulali Ntumba. Yeah. Lui c'est mon ami hein. Blessing Patrick Kankolongo. Merci mon cher. Toi tu es moi, tu connais. Patrick, toi tu as la réalité du Kassai, non? Tu connais? Hein? Alors tu vas Kim Kardashian benza wa, tu te sais tout quoi. Et tu sans point. Wangaja.
La ligne. La ligne. Ouais, quelle surprise. Maman dit Malawi? Ah, je dis Malawi. Very. Ni tuntu. Bala betu, kujibisa kibiko na bitu tujama tukwa jina ya tuntu. Sintoto wetu. Wale mtu mwanabuni kujita. Mukulu, wonya wakabeka mwanga. Ha? Mukulu, wakabeka mwanga. Ela kasala. Ah, wale Ela ndio akukabeka mwanga. Jili wangasha wako nunye yao. Ah, joli la. Ha? Ela kasala kakwe. Ah, ela kasala. Ela ya 500 na kwanza. Urudi sema kwa kutenda to. Wa monyai. Kalima mtu mlima to na kutenda. Ko monyata. Sitomo manya to. Mukulu, munayi wakabu mukama kutanga to. Mulai wakabu mujini ni 1500. Mushimu manyi mundonga bidone. Kalima no shuvano ya chirungwa. Bidone ma 1500 mulai. 1500 mulai wakabu 1500. Kadi wa super. Mulai wa super jini 2800. Ouais. 2500. Kwa mulai wakabu mwa. Ya wewe waji kabeka mwanga kakwe. Mukompanye henyi. Ela ndio akwa mukomba. Kulubanza. Chilungu cha kulubanza bana betu. Masamba abaki kumbushima yanu lubanza. Ha? Si bakumona kukuji ulibula babushima. Ha? Kajimema ni mwena deshe ya bilambe. Deshe ya bilamba. Baka ukamuhana lelo. Deshe ya bilamba. Awi chola. Kaku wetu. Degele cheese. Yem kula bachom. Aha ni muchisalus. Mama hana bintu jisanga, c'est ça? Mama chin shenda mai jalam. Senda ma. Chin jalam tu. Echimboa, emboa gaye. Ha? Boa ni julombulo. Alvino. So katambala ngasom. Kati kendo jitendea jamaa kutatu. Bakumoni kuli bantu bonse. Mama mwewe jimanya malwa bunyo abewe. Era akasala zo. Kode mewa tisana. Tisana nkasanga chimanya sijani. Oh, tumbela. C'est toi. Biche. Biche. Ini sudah change. Hah? Kamu cuma kalau terus sudah change tu.
Oh, matu kwa bunyi. Muntu yonse, muluba yonse. Utumulamba kwa kwenda ni nkunyi. Nkunyi. Kunyi bituta, chinchikwa, bikolu, sona. Ndumba. Ndumba. Okay. Bikolu. Ni nkunya. Nkunya yankwanga. Non, nkunya yankwanga. Nyoye. Donc, qui m'a calé toi, chabouchon, moi. Miso. Miso, yambochai. Yankunya. Tout le monde se trouve là en bas du bitout. Ya nda kumbe. Da kumbe no? Kano kakabukul. Ma wait. Tu as vu tout en ligne? Moi expliquer. Tujano luhemba. Luhemba jinji fwai. To bwanzala. Bwanzala. Voilà. Tu vas toi lu gilan brinjo ko Mayi. Peut-être pas comme avec tu tin ku musulo wa muya. Chilamba chijima be. Kaya tu tangata tiba ku jabantu balumo. So tu yetini ku muya. Luhemba chitu ku muya. Nunu longa kwe ngabila nunu longa kwe. Como muntu yose amba jina jende. Jeba ngani? Michel. Michel ngani? Michel ngasham. Trésor ngani? Poi. Trésor mpoi kaji wewe? Yani mema? Chimanga Jean. Chimanga Jean. Ya kaji wewe? Yani mema? Chichi Chilemba. Chichi Chilemba. Ngani mkwao? Mema. Eyo. Mema bilonda kabunda. Bilonda? Kabunda. Kabunda? Kaji wewe? Fiston. Ngani? Fiston. Mwana wa shewe. Wewe. Nutu koi. Nutu bang. Basat. Nuji kwa muntu ai nuji ku felina. Ni basa kwa kakwen. Nunu longa. Okay. Na kikala mwana wa shewe kimbi bito ha. Kimbi bakala kubaseka to, okay? Jebo ngani? Fisa. Fisa ngani? Riche. Riche? Kaja mchuru. Ya kaji jebo. Kadi musamba ile be. Allez. Tukaji magai. Ya gilet. Tega mon horizontal, tega mon vertical. Lutatu jiko yetu tatu. Bidimweze bidimunimbisa tushifika mwabe yote. Oh, les bicarabio. Ouais toi. Mama, mi dia bangani.
Wewe ni bote nungoji samba mawa. Samba bulanda. Aka. Bulanda tatu. Sante nungoji na bulanda. Bulanda tatu wani bulanda nutaba nyina kujuku. Wow. Niendera ate jina. Nunu tuba ko itatu kanu tuambichi. Tutu mina tisegeja mona bana baba. Bana babu. Kari wewe nyao sante nungo. Amana ko munye munyanya. Amana ngine sante. Donc, tu dis bagaille. Eh, maman, tu dis comment tu couches? Bien calme. Hein? Ah, on est bien dollar. Très bien, merci. Ah. Regardez, non, non. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Attends, tu visitais au Benami là. C'est bon. Hein? Hein? Bon, mais je n'ai pas dit que je m'en vais chercher. On te va chercher la bagnane neza. Eh yo. Oye ndunone. Abangenda ngulonda mukubuleva. Ampenya mwabudi. Maître Dona, oui, maître Dona. Je dis mukalenga webo wa IDPS. Yeye, wenu ndonda direct. Hein? C'est bien. Maman Julie, t'es gars téléphone est en bout de chambre. T'es gars téléphone est en bout de chambre, pardon. Wow. Maman, où est-ce qui bien ma bureau est bien. Moi, vous êtes dans le bureau. Joseph Pandani ngamba. Machabi kala bwasha. Bien. On a fini biso moyabi. Baluba kaka munoko ya pamba. Oyo pauvreté ni on est. Ben Mukish. Mama. Papa. Ujini bana bang. Mini bana bachato. Basato. Quoi c'est que je? Oyo, réalité quoi? Réalité? Quand nous bougeons nous l'avons quoi? Hein? Ouais toi. Allez, on va nous visiter maman. Eh non voilà. Ouais toi. Kai ka ku lo ambu. Maître Dona, et il n'y a pas beaucoup de toi. Hein? Wow. Ugulu mugaja gachom.
Ukaja kachoma intumbela. Bantu beji mulungu. Ulimo na malus. Sangana babu musomba kwendo nomabela mulala mu mashiga. Wambile muluma utungezela chini. Kwa mwana baba munye mwabuji. Mwabuji. Sangani ngasa. Ben Mukishi, yo. Tata, na émission à Kinshasa, ça fait 3 semaines. J'ai croisé de grands messieurs à Kinshasa, de grandes dames du Kassai à Kinshasa. Mais Maître Donna en direct. Ah oui. Maître Donna. Tu venais pas coûter une sens. Bon, vous savez, on va vous Kassai, c'est un problème. Bon, beaucoup là. Mayi et toi. Bon, vous savez, on va vous soumettre ni moteur, ni mbingani. Bijano wa beaucoup. Sogako, mouf. Bon, vous savez, kana. Kusayisha muguto kusumba nimbingani. Wali balongo na nani Sogako bijana bikolo. Nuleja Mbujimayi afumile. Mbujimayi afumile leo. Yote jaba message je connais. Pardon. Oh. Mon cher, pardon. Ya, ouais. Maître Donna, CCTV. Djumukumona. Oh là là. Moni, kafwa fwai mwabeo. Kafwa fwai. Maître Donna CCTV. Bajata Tiyoy. Oh, hey. Kateka kama makasinisha Mayi. Kama makasinisha Mayi, kaka kaitana ba. Haji yuko hata. Bidon Mayi 1500. Ah! Ile wanga shibana nkulesha kwa kuisini ya kwetu Anga achoma ni kamera kama mkeni. Maître Donna chaka tele shoza. Kai wewe kuyakake mama. No, kagesi. Bantu babu baba shik.
Mama chungusa. Ah. S'il y a des jolies filles, hein. À checker là. Ça va. Tudo vivendo no Mayi. Bana betu. Lotu ndi bamone mwabevu manyano akati. Mais mukulumpe musumba. Ni vacances bois bien, moi dans ma magasin, ma dépôt. Moi pas moi ta valeur. Deuxième boy tu as. Maman. Je vous dis là bébé j'ai vu. Ah kaka. Vidia tu sais quand ya chai. Ah, eti ntonto tu jamu jile ntonto ai. Ni mushino. Wow. Ah, bien bébé. Mwana kusenda ma. Très bien. Oh, Billy Noël. Vous graduate. Adu tia mugala sa tufutuja mayo jaune. Ki mayo jaune a chomba. Chikanga mafuta magunzi. Udia nindunga bienza concert. Hallelujah Jehovah. Ni bilunga mbio yavi. Hallelujah Jehovah. Ah, chomba china cha milungu chochechi. Je me repars quelque chose dans quelques minutes et après là-bas retour. Ah. Esse louça. Louça de tomate. Oh, moyo sama Mbujimayi. Ah? Ah, wala kwenda kana kwetu kuno. Ah? Agaleji. Kaleji kimpa. Uyiwala mugela yani katalani. Ah? Na foto wasema. Très bien. Voilà. On dirait Kinshasa. Faut se débrouiller. Toi, tu as quoi, toi? École, guy. Ah, officielle. École officielle. Ouais, toi. École ou Akala. Officiel. Tu dis bagaille quoi? On a beaucoup de bien de belles en cop. Avec de belles en cop.
Si miti benze tukubana tanda mole. Tukabalo ndeshe wawa. Aka Mukulu TV en direct. Mukulu TV, uli mwana mama mshiri wangasha sijenda mwaba. Kako yumuntu wa mano, jingena ku $100 mwaba. Bantu baita Mayi to. Bobo bajano aji Felix Tshisekedi julu, kiaji bano. Benza mwani baba mona. Bantu benza anniversaire anuku Dubai, Chine, États-Unis. Quand on va couler qu'on a tué, tout cas sangai ou kasai. Nous l'avons balunda beno. Ça fait plaisir. Ah bah benda banangan. No moral. Ani, king Ani to. Wow. Freddy Mbweboa wa Chimanga. Freddy Mbweboa wa Chimanga. Ouais toi. Mon chat, tu as dit 18h22. Kiuji bantu babanga wa kusumba kandundu ka bukula. Tuntu anye sendama na Malawi. Bakala mbila bana. Uliba kufika kumbe 19h. Bakula mbila bana bana ba 4 5 6 7 8. Mulu mayege ni mujimuji wenza to. Emo musamba ya no bakuyimichisha. Muga jalela. Bibi ba. Chigilechi cheta ko kuvalera dibela kabujim. Chana na bukabujim kaka ikabwele mun. Pangu ya bantu bonsa. Ifu ishimini. Bon, les vijana muntu yonse ni D, ni 3. Baba kuja goya. Goya. Aya njindwa. Jinga bikira. Sema hawa jumwa kweli. Mbujimayi mujima bidano. Mayi gai na ozo. Alaba nzami mweza nusa ningala kuluka leo.
Attends, maman. Basia, Mamba, où est toi? Ah, il bien, ça m'a dit, j'ai un peu caché là, oui. Voilà. Il y a beaucoup de bruit dans ma ville. Il n'y a pas de courant. Rato de Moussine, va entendre mon film. Ça fait plaisir. Là, tu es amis. On a été doublés par notre équipe. Ils nous ont laissés pour morts. Merci. C'est vrai. Merci. Ah, d'accord. Alors, on peut quelque chose de concret. Ouais. Chibayabaya, Manantana Chibayabaya, pardon. Chibayabaya. Wow. Mawa Mingi, Freddy Wet. Votre argent est dans cette valise. Il y a la somme convenue. C'est quoi? Il y a donc un peu par ici, chérie. Voilà. On a montré son Wakukasa et Mukola. Et puis d'Injinara. Méthode on a Walu et j'ai 4 jours. Walu qui dit. Hein? Stop!
Oui, Jean-Pierre. 085 180 40. C'est ça mon numéro. Plus 243 85 180 47 40. Partagez l'émission, partagez l'émission. Abonnez-vous. Hein. Et moi, bien. Ah là 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 là, voilà mon tegeta. Oh. Video wa muheta. Rangi genza montage mwa muntu genza hapo. Lutatu ni duka sana kacha papa. Mayi. Dija bikola. Mayi makola. Tumika ba Mayi? Tumika Mayi. Watu sasa jana na Mayi. Utufai lusa stedo tubana kubigana na muchiluvu. Bana bateke tabajani kisege. Bugulum, Mayi aqui magacedo. Mayi. Ah? Mayi tapuni. Mbujimayi mujhe nukumban. Ditukumbana. Tozi ini semen. Ah, in semana. Ok. Tozi ini semen. Butu kunyao buiji Butu kibri butu trahi. Agala lambashi. Mais ok, il faut que je chante Mayi aussi. Non, c'est la vie. Oui, non, c'est la vie. Oui, j'ai pas gagné. Gagné, tu manges mazar. Ah, je suis ouais. Les jaloux. Ah, machine en pandai. Ah, c'est bien. Mayi, nous gagnons Mayi.
Yeah, you Mbujimayi. Oh, on the way, you might. Seen there. Hein? Ouais, Jean-Pi. Plus 243, 85, 180, 47, 40. Plus 243, 85, 180, 47, 40. Voilà. Tiens, Lutatu. Voilà. Pour le mariage dans 2 semaines. Excusez-moi, demoiselle d'honneur.
Et bureau bien payé pour un cachet bien en face. Bon le qui va. Maintenant son là. Vous le gars, bien d'accord. Ok, toi c'est qui là, toi c'est le bon savoir. Quand tu n'y es pas, tu ne m'as pas. Un instant. Muganji, look.